I te kōmitimiti hia te reo tātaki me te reo irirangi o Aotearoa, tērā pea ka kaha ake te kitea o ngā hōtaka me ngā kaupapa Māori i ēnei ratonga e rua nei. E whakaia ana ngā tāhuhu rangapū o ngā ratonga e rua, he mea nui kia rāngona te reo Māori kia kitea ngā kaupapa Māori, hara kia tino tika ai te whakaariaritanga o te ahurea take o tēnei whenua. O tira kia tino kitea ai te marea i ngā kaupapa e tāmore tūturu ana ki ngā ihoihotanga me ngā iaiatanga o tēnei whenua mai rā no mohoa nei. Anei rā te pūrongo, a Eruera Rerekura. E oa piritai raua te reo tātaki me te reo irirangi o Aotearoa. Ā ko te tuku i ngā kaupapa mo Aotearoa, ei tā te tumu wakarai o te reo tātaki, tā rātou pakaritanga. We're up against global competitors who have billions of dollars, and what they're going to do is do international content very, very well. And so there's no point us trying to do the same of that but on a smaller basis. What we've got to do is play to our strengths, which is local. And I think local stories, local voices, that has to be a critical part of our future. Ā ko te tūmanako ei tā tēnei kaiwakapā o Omua, ka piki ake ngā otaka Māori e tētei ratonga pāpā o au. Well, I would expect that the Māori content would be enhanced. I think that that would be something not only we would expect, but we would demand, and audience will demand that too. The public media initiative that's been initiated by Minister Whāwhoi, I think opens up the possibility for conversations about what the future might look like and what we do. But I think it's important that we join the dots between that and what's happening with the Māori Media Sector Review. Surely at the heart of it, whether it's public or commercially driven, has to be local content, and at the heart of that has to be what we're doing from a te reo perspective. Ko te ara wakamua mō ngā rārangi take Māori, pūrongo oki, i runga i tētei ratonga papa o au, ka kōrerotia a tōna wā, a muri ake i te tūtou Pākei. The new entity, if it's created, needs to have front and centre a rich vein of Māori culture right at the heart of the organisation. I think that's really important. What I'm all for is taking a very practical step, and that is to do a business case to see where the numbers are going to fall, and also to see is this the right thing we need to do in terms of what is our media landscape going to look like in the next not just 5-10 years but out into the future. Kia pai ai te anamata o te ao pāpā o ki Aotearoa nei. Iruere Rerekura, Te Karare.